Bolero Max 1.7 radiator ne he kom chin te fai en kom chir balem khat tu jarme ti khon ma tu nai mi ni ma je ne motor thara hian o ma ching je wane ti hi khu ta po hen ne tho hi hei po hi lei tho lei ang hi tin om vok zel tun lai hi nge ni nge ching la bang hei motor thar ne hei voi khat thon na ne a chon hi nge ni ka thi ma hei kan hei lai ku tang yen thei to ka tam kan kom chuak to khu ala om cheu a mani pe jon hum thum khat do to kan kom chuak to ta hen to tu hi kulen hi company thun khan ring ve ngat tho box se ti hian om tlat zel me enge chan ne kan company na kulen an thun hi du thu sam lo nge thalo bera poi ka thiam to lo hei ti hian motor tharain om ting nu thung ti hian motor servicing na ka fai do na amai kan chet da kher lo nga abal da na zir in kan chet in kan chet lo ni mo chon hela hian theiden lo siam le dai me he share kan nei le wa theiden mix kan nei do ni siam tu pa hi tiang siam professional lut tuk mai hi ne shoya ko le